Hi havia bravament de barricades en Copera a l'Atzac. Un métier que ara s'ha perdut. Sans comptar el que hi havia encara en de fora de l'Atzac. Per començar la pausa, hi havia 1000 hores, que s'apellava de son nom alegre. Après hi havia Cirettet. Bon, aquí per la pausa. Après hi havia Fiserat, hi havia Murat, hi havia Cordelú, sur la ruta. A Carrer de Bassa hi havia... Non rappeliva mai. Hi havia Martí de Sant Pierro, que era al dessus de la comuna. Hi havia el pai d'Adriano, que era su les arcades. Que comença de fa. Erau renomats. Era un métier prou delicat. E aleshores n'hi havia que lo facía millor que d'altres. L'alt de Fiserat era ventrudo, no sé così de dire. Tandis que Murat era più lungo, nel lungo. Era per forza dovevamo fare su. Erano tutti comandados o expediados. Ma io los he visto fare el que mai he vist en Murat. O Fiserat també. Lo sol que he pas conegut és Cordelú. Oh, sí. Ah, no, me'n rappelives. Io sì, Passavi per aquel costat. Che andavi alle coro. Oui, ma... Era petita maniera, m'appellavo. E staccavo le cause meno Cordello, perché che la parava in Cordelù.